Ассаляму алейкум, сағылы телесерджелер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам, вешімдікі сатқа бойле малюмат. 30 елі велсі Қырымда Афганистандан ордулар чықарылуына бағышланған тедбірлер кече. Иш зияреті Қырымға Татарстандан ейет келді. Олардың сырасында Жамаат палатасының азалары бар. Қазайы алда болынған екенеті бей ноқтасы қапатыла бөлі Ахмезжет районы Шумхай койының сәкенлері меселенің чезілуіні беклейлер. Ахмезжет районы Жанатай койының сәкенлеріні кейфиетсіз су проблемасы ратсызлай. Қырым татар медени тарихи сабалық музейінде мерақлы сергі açılды. Уведегер хаберлер ақта бізім яйнымызда. Кадр денішмелері Қырым Жұмхуриетінің елбашчысы Сергей Аксенов учи дареде везир муавинлеріні тайынледі. Қырым Жұмхуриетінің Ахлет везирінің муавины вазифесіне Андрей Ксензов тайынленді. Малия везирінің муавины Ирина Загородния, Құруджилық вемимарлық везирінің муавины есе Владимир Химич олдылар. Крымский морский порты адлымой сесеге яңы ребер тәнленді. Қырым Нақлет везерлігінің елбашчысы Сергей Карпов бұ вазифеге Сергей Квасовны сечті. Бұндан evvel мемур топсы шерінде Росмор порты даресінің филиалында мудир оларақ çalışайды. Қырым парламентінде милетлер ара мұнасибетлері бойынша комитетінің топлашуы кечті. Штиракчилер 2018 сенесі девамында бежірілген ішлерінің нетижелеріні чықардылар. Эсас мевзу федераль мақсадлы программасының амелге кечірілігі олды. Бұл программаның амелге кечірілігіне месулиетлі бөліклерінің мұтхаслары вериберлері япылған иш ақта тарифеттілер. Они знают пути решения этих вопросов и пути, скажем, наверстывания тех средств, которые не были освоены в полном объеме. Наш комитет, он, собственно говоря, подключается и работает в этом направлении системно со всеми министерствами и ведомствами. Сложился достаточно серьезный, хороший диалог в этом направлении. 2019 сенесіне Қырымның Девлет милетлер комитеті бұр сыра тедбірлер планлаштырды. Ең мемлерден бұры Қырым барының 5 елығыны қайда төлівінде іштирак ету болacak. У флешмоб шекілінде кечіріледе іштиракчилер чешіт милетлерге менсу болған Қырым қараманларының портретлеріні тақдим етежеклер. Есть проекты совместно, которые будут проходить с Федеральным агентством по делам национальности. Это, значит, буквально вчера уже на расширенном комитете рассматривались вопросы о том, что 22 числа будет проходить флешмоб и выставлены будут, значит, портреты с героями, с их автобиографическими данными. Қырымға иждеретінен Татарстан Жұмхуриетінден Жамаат палатасының 12 азасы келді. Бутасил, ақуқуқ, этник ве милетлер ара мұнасибетлері саларының қадын қызлар тешкілетларының векілері олды. Бұрынжеден мұсафырлер Қырым Өндеслік ве педагогика университетіне келділер. Корышығының нетіжелері ақта мұғбіріміз София Шукурова тариф ете. 17 лет лаборатории. Университетте экскурсия кечті. Татарстан Жамаат палатасының азалары, өжалар ве студентлерінен таныштылар. Әлбетті мұсафирлер ари оқу йұртының инкишаф еткен инфраструктурасына химет кестілер. Безусловно, мы очень признательны нашим коллегам за визит. Убежден, что вот эта встреча принесет очень хорошие, позитивные, добрые плоды для дальнейшего совместного сотрудничества и развития. Бірқач ел девамында университетінің мади техники базасы аман-аман бүтінле яныланды. Милли Қырым татар урбалары есе мұсафирлеріні айры жәмерақландырды. Жамаат палатасының азасы Татьяна Забегина да елнен тікілген ішлерінің жүлберлігінден айретте қалды. Оның милли әнтірлер тіккен шақси мойсесісі бар. Бізім орнеклерінен яқынча танышмақ оның үшін файдалы вемерақлы олды. Впечатляет, очень нравится мне все это, не ожидала, что увижу. Сегодня девушки предпочитают выйти замуж, никах провести в национальной одежде. Это здорово. Это сохраняет наши традиции, это укрепляет наши корни, ну и нашу дружбу. Надеюсь, мы увидимся когда-то с руководителем вашей лаборатории у нас в Казани. Сондра мұсафирлеріні ойынлар, ерлар, яни медени egленже программасы бекледі. Университетте тәсіл алған истидатларының чықышлары мұсафирлер бұйық құванчнен қаршыладылар. Тәжірибе пайылышу вақтада сөз ерсетілді. Әлбетті, ярымадада олған денішмелерде хайдетілді. И дороги, и, конечно же, этот Крымский мост, который, в общем,
общем-то, дал относительную степень свободы для всех тех, кто хочет сюда приехать на эту территорию, познать, узнать, увидеть исторические места, конечно же, и отдохнуть на территории Крыма. Татарстандан келген ет Кырымда 3 күн булуначак. Олар бу вакыт дәвамында эссас юнелешләрне белгелемеге ве сонра Кырымга ярдәм этмәгә планлаштыралар. Bundan da gayrı musafirler Bakçı Sarayını, andaki Xanlar Sarayını ve Axyar şehrini ziyaret etmege niyet eteler. София Шукурова, Эрвин Эмиралиев, Millet üçün. Alman jurnalisti Wolfgang Bittner 5 yıl evvel soğup keçken Kırım vakalarını taleletti. Oxis Neshira üçün yazgan makalesinde yarımada Kuchnen zapt etilgeni yok, halkara hukukni ise Rusya degilde Ukrayna bozdu dep tazdıqlayıp. Kevde devlet avdarılmasından son Kırımda referendum keçti, sonra devlet mustaqilligi ilan etildi. Ve tek bundan son Muhtari Kırım Cumhuriyeti Rusya terkibine kirmege istek bildirdi. Bu elece bu Kırım sakinlerinin tınç ve kanuni intiluvu edi dep kaydete jurnalist. Neticeler çıkarılıvı yarmadamızın baş maliye idaresinde Kırım Cumhuriyeti Maliye Vezirligi ogunde Cemaat Şurasının nevbeteki toplaşıv olup keçti. Esas mevzu keçken senede birleştirilgen büdjetini beciriliv neticeleri oldu. Irina Kiveko idarenin muvaffakiyetle işini kayd etti. Это и заключение на бюджеты, которые мы делаем муниципальных образований, которые подписали с нами соглашение. И мы проработали более 1200 решений местных бюджетов. То есть мы просмотрели на соответствие бюджетному кодексу, на соответствие всем постановлениям правительства и Российской Федерации, и Республики Крым. Безусловно, та работа, которую мы проводили, направленная на бюджетную консолидацию, на рост собственной доходной базы, она дала свой результат. Afganistan'dan harbiy kısımlar çıkarılganından 30 yıl geçti. Kırım paytaxtında Afgan veteranları talebelerge öz harbiy tecrübeleri hakkında tarif ettiler. Tafsilatlıca Sabriye Alimova bile. Страшно было Паншерское ущелье. Ахмад Шах Масун 3 раза через нее проходил, но успешно. Ни одного подрыва, ничего не было. En kıyın şey Afganistan'da dostlarını joymaqtır dep tarif ete general-mayor Aleksandr Volkov 30 yıl geçti. Lakin dehşetli cenkinin vakayaları bugüngece koz önünde dura. Veteran bu kan tokucu cenk hakkında kitap yazdı. Ну, у нас армия была сначала 100 тысяч, потом чуть побольше в Афганистане. Крым-татар у нас в 90-м году, 1 января насчитывалось здесь, в Крыму проживающих, которые воевали в Афганистане, 490 человек. Сейчас намного больше. И вот со мной пришли. Арби әрекетлер штиракчысы Ибраим Ахмулаев да өз хатırlalarынан пайлаша. 23 yaşında o батальонның yolbaşçısı ve tank командирі oldu. O арби yüklер ve aşağıt mahsulatlarını termez, kabul ve diğer şehirlerге yetkizeydi. Задача нашего экипажа была защищать колонну. Вот. Мы должны были весь удар принять на себя, чтобы колонна составляла 100-200 машин, вы понимаете. Afgan cenki yarım milyon arbilerinin takdirlerinin bağlıdır. Onlarının her biri tarixinin sayflarında kalacak. Afgan arbileri tamam bu şahıslar cenkini öz başından geçirdiler ve hayatın kıymetini kesken insanlardır. Onlar vatanına tolusının öz borcunu verdiler. Talebeler urmet ve gurur ile veteranlarını dinlediler. Arbilerinin tarifleri ballarının kalplerinde terin tesürat kaldırdı. Мы поняли, что война это очень страшно, очень ужасно и никогда не должна повторяться. Мы послушали людей, которые остались и которые сами через это проходили, и это действительно очень важно и очень поучительно, чтобы такого никогда больше не повторилось. Осень бетінде Гаспринский адына kitapxanasının xadimlері o qara күнлер hakkında şiirler okudular. Veteranlar yaş nesilge o'g'it so'zlarini seslentirgenleri için teşekkürler bildirdi. Білесізmi, мен белесем, мына бойлы тедбірлер олар olmak керек, кечірмек керекміз, көрсетмек керекміз. Bizim балачықларымыз ve bizler ve başka osmırlar olsun, олар bilmek gerekler. Cenk nedir o? Nelerge ve nasıl şarayetlerge ketire bu cenk? Совет ordusından bu cenkte 15.000'den ziyade adam elak oldu. 1989 senesi fevral 15'inde bizim sonki askerimiz Afganistan'ı terk etti. Bu fotosuretler cenkleşlerinin cesuratı ve vatanperverligi akta hatırlatalar. Tamam bu şahıslar memleketimizin menfaatini korçaladılar. Sabriye Alimova, Vladislav Kravtsov, Millet üçün.
Хайрлавлар, хош телеклер ве бутун Қырымдан келген мұсафырлер бүгін Русияде радио күні қайда тіле. Ватан седасы есе екі яшыны толдырды. Сабадан берле зенадашларымыздың студиясында ғайд сыжақ мөйтікім сыре. Яшама енді севімлі радиомыздың ижеде елуқында Мухаммеди Киряев тариф ете. Тыхынықта турасынмы яды эвде суфра башында отурасынмы ватан седасыны қошқанынен кейфін бірден көтерілі. Сабадан берлі иш телефонлары тынмай. Бұтын Қырым сакенлері радио қадимлеріні қайырлайлар ве оларға тешікірлер білдірелер. Баш муарир Абдулладжи Осман ағыр иш графигіне бақмадан шақсынен озу жанлы эфирлерге чықа. Ислам Нуры ве қайырлайым кібі рейтинг яйынларыны алып бара. Bizim istegimiz, bizim arzumuz nedir? Bu bir maşnağa değil de bir evge kirmek. Yani bir evde bizni dinlesinler. Yani bir evde değil de bir yürekte olsun. Ve inşallah men umut edeyim ki bu arzuga biz yettik. Allah'a binlerce şükürler olsun ve biz 2 yaşını toldurduk ve da doğan günlerini görmege Allah nasip etsin ve bizim vatandaşlarımızga, bizim dinleyicilerimizge çok teşekkürlerini bildireyim. Bugünkü kunde radyo Kırım Tatar ve Rus tillerinde yayınlay. Haberler 2 saat çıqa. Bundan da gayrı kun devamında 10'ga yakın program hazırlana. Onların mevzuatı da çeşit budeni bala ve malumat yayınları. Budun Kırım'dan meşhur musafirler öz nevbetinde subet alıp baralar, şakalaşalar, yırlaylar ve çalgı aletlerinde oynaylar. Jurchi rayonu da bugün çetti kalmadı. Zira İbrahimova fal dinleyici. Bugün o radyo kadimlerini kayırlamak için geldi. Onun için radyo bu halkımızın medeniyeti ve urf adetlerini hakkında faydalı malumatını menbasıdır. Vatan Sedası radyosu bu yekeni Kırım Tatar radyosu. Tamam bu radyo yardımı ile bizim dinimiz, medeniyetimiz, halkımız, yaratıcılığımız, urf adetlerimiz saklanıla. Bu pek güzel, inkişaf etili ve inşallah tamam bu radyo yardımı ile bizim geleceğimiz, halkımızın geleceği parlak olacak. 2 yıl devamında Vatan Sedası radyosu bayağı haberleşti ve dinleyicilerinin sevgisini kazandı. Kırım'ın aman bir regionda sevimli yerlerini eşitmege mümkün. Yarımada boyunca 85% haplap alınıvı bu da işinin başıdır. Tezden bir adamın evinde ve yüreğinde milli dalga yangıracak. Была проделана очень большая работа, потому что те точки радиовещания, они строились с нуля, выделялись земельные участки, возводились вышки радиовещания, и была проделана действительно очень колоссальная работа, выделены частоты. Сегодня мы будем продолжать по расширению площади вещания радио Ватан Седасы. Огдей iş çok. Vatan Sedası radyosunun hadimleri erişilgen seviyelerge toxtamaylar. Yani yayınlarını işlep çıkarılması ve dinleyiciler arasında hürmet kazanılması bu onların esas vazifesidir. Muhammed Kirayev, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Ахмездете yollarının tamir işleri devam etmekte. Sızıklar çizila, terekler pıçıla ve sokaklardan çöplük çıkarıla. Bu sene tamir edilecek sokaklarının cedveli tayinleniyor. Мы уже обследовали 1140 дорог. В Симферополе нет уже ни одной дороги, где бы не побывал МБУ город совместно с администрацией, не сделал фотографию и не понял, что это за качество дорог. Почему же я вам сказала, что у нас 570 дорог без покрытия? Мы все прошли ногами за вот эти 1,5 месяца. Ахмеджет районы Шумхай көйінің сәкенлері қасевет астындалар. Бұл ерде бұлынған екені фельдшері банай ноқтасы қазайы алда. Ондан да башқа оны қапата білелер. Бұл меселе ненен бағлы олғаныны ве оның чезілу виолары ақта бұзым ұғберлеріміз тариф етелер. Odalарының içi suvuq, taban eşili, divarlar yerine veranelер. Bu korkuçlu filmlerinin kadrları degil. Bu Шумхай көйінде yerleşken фельдшері банай ноқтасының alıdır. Он в аварийном состоянии уже находится 10 лет. Неоднократно мы этот вопрос поднимали еще, как бы скажем, вот с 2010 года. Это есть большая проблема. Böyle şəraitdə çalışmaq pek qıyın deydi biyetçiler. Evveleri bu noktada peyda olğan meselelerini öz güçlerinden çözmege tırıştılar. Ama bu müsbet netice vermedi.
холодно, но мы спасаемся обогревателями, сидим, принимаем в одном кабинете, потому что тут мы как бы топим. У меня истопник приходит, он топит, но из-за того, что тут везде дырки, в потолках тепло не сохраняется. Поэтому вот единственное, что действительно очень холодно. У нас когда тепло, ну это градусов 8 примерно. Ну и у нас в процедурном кабинете у нас каждый день сыпется потолок. Мы пришли сегодня, он у нас опять обрушился. Ахмеджит районын yol başçısı yerli sakinlerinin yardım ricasına seslendi ve bu meselenin çözmege söz verdi. На этой неделе сюда выйдут проектировщики, выйдут строители, посмотрят, какой, скажем так, масштаб бедствия, возможно ли восстановить и что нужно. То ли стропильную часть необходимо будет менять, то ли достаточно где-то перекрыть кровлю. Мы определимся, проектно-сметную документацию для того, чтобы это здание сохранить, ну хотя в том состоянии, как оно сейчас есть, нужно начинать с крыши. Вот, мы проект сделаем. Дальше, я думаю, что с министром здравоохранения Самом Ивановичем мы переговорим и в крайнем случае уже будем просить поддержки у главы республики. Bu tek yakın vakitte soğuklar devamında kurtaracak çareler. Şimdi bu mesele Kırım Cumhuriyeti Sağlık Saqlaf Nazirliğinin nezareti altında bulunur. Bu hafta devamında Ahmedjit rayonunun memuriyeti bu yerge da bir kere etip barmağa planlaştırır. Anda koy sakinlerinin doğrudan doğru felçeri banay noktasının takdiri belgelenecek. Mında tek iki yol olması mümkün. Bu ya da modul yardım noktası olacak ya da evvelki bina kapital şekilde tamirlenecek. Elmas Ablakimova, Ervin Miraliyev, Millet için. Qanunsыз шекілде сақланылған моделер Жүрчі районында 53 яшлы граждан яқыланды. Оның еванде Ичкі ішлер везірлігінің қадимлері осымлік маддесіні таптылар. Экспертлерінің білдіргеніне көре чөкіп алынған мадде наркотик сайла. Бұл делил бойынша жинай іші чылды шекленілген адам 10 елға жазатлықтан марум етілмесі мүмкін. Шубеле кефиетте олған су. Бұл проблема Ахмеджит районындаки Жанатай койының сәкенлеріні енді бір елдан берлер атсызлай. Соның ярамайлығындан техника бозыла савут сарара инсанларының сағлығына зарар кетіріле. Меселені бізім телевизион тақымымыз огренді. При нагревании вода приобретает вот такой вот цвет. И такое у нас уже практически год. Более суның ечмеге неді турмушта құланмаға мүмкін. Эркун адамлар айны бір меселеге раст келелер. Су савут сабаны урбаны кірлете. Палы техниканы бозаве иңесасы сағлыққа зарар кетіре. Вы же не объясните всем детям маленьким. Они подбегают, кран открыли, они попили. То есть это почки, это, ну, вы можете себе представить, что они пьют и что это вообще такое там творится в организме. Ата ерлі тибби ноқтада çalışқан хадимлер ярдым етмек еріне зарар кетірмектен қорқалар. Евелері қасаба скважина суынен қоланайды. Оны бір ел евелсі башқа ерге ұштырдылар. Жанатай койыны есе ескі боруларға қоштылар. Крандан аққан су теміз кібі көріне амақайна башлағанда тұт пейдаула. Адамлар кетірілген суны сатын алмаға мечбурлар. Бұл пек палы, чүнки бір күнде орта дәрежеде 10 литр су масраф етіле. Роспотребнадзор идаресінде меселіні тез вақытта чөзмеге сөз берділер. Телевизион тақымымыз бұл проблеманы көзетежек. Фатиме Сейдаметова, Магомед Нестуров, Милет үшін. Алупкада Хастабаш өзенінің чевре четіні Черке суларындан темізледілер. 10 ел велсі ер ешілмесі себебінден Алупканың Севастопольская шасы суқағында ерлешкен канализацион коллекторы бұзылғанада. Шымды мутихасыслар канализацион қойуларыны тамир етілер, коллекторны темізледілер ве оның ескірген қысымларыны деніштірділер. Керечі армадасында әрлешкен қой ажголю ең мерақлы ilmegленже турлар рейтингінде бұрынжы ерні қазанды. Бұны интернет сұравның малыматы көстере. Сұралғанларының 30% қой ажгөлгілі гөліні көрмеге естегенлеріні білдірді. Қырым-татар медени тарихи асабалық музейінде храним приумнажай адлы сергі тақдим атылды. 2018 сенесінің девамында yapılған ішлерінің нәтижесінде еді санат нумунесі топланғанады. Бұл насыл экспонатлар екен. Оларының эксклюзив сергісі ақында Невбетекелев хамызны сер етініз. Шубесіз сергінің серлевасы оның майетіні ача. Музей угінде тұрған эсас вазифе қыдырып тапмақ, сақламақ, огренмек ве элбетті медени мирасыны рағбетлешмектір.
Сегодня на выставке представлены экспонаты, которые собраны в течение 2018 года. Эта выставка, она у нас уже стала традиционной и является своего рода отчетом о проделанной работе наших научных сотрудников. Кечкен сене музей хадимлері вемуэссеге бақшышлар еткен адамлар тарафындан 700-ден зияда эксклюзив экспонат топланылды. Афсуски сергіде оларның тек кичік бір қысымы тағдым етілді. Олар арасында тасвири санат әсерлері, эски фоторесімлер, Крым татар халқының эфсаневи ержиларының киген урбалары да бар. Сергеге ось есесіні ресам Александр Крапко да қошмаға истеді. Оның әсерлері эски Крым татар евлерінің мемарлығына бағышланды. Традиционные татарские домики, которые в то время, когда их делал, когда делали эти рисунки, они еще, в общем-то, были живы. Крым татар тарихы ве мәдениетіне айыт эшялар сергісі 2019 сенесінің февраль ве март айлары девамында çalışacak. Севиле Меметова, Айша Шулакова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Шындықы саатқа бұл мәліматларының епсі кележек қабірлер программасының қачырманыз бұзылы олыңыз.